Poštovani gledaoci, gledate Župsku hroniku. Kao i proteklih godina, Župa je i dalje veliko gradilište. Pripreme za asfaltiranje puteva rade se i u sledećim mesnim zajednicama: Donjoj Vrbnici, zaselak Stojkići, i u Gornjoj Velikoj Vrbnici prema Mioninoj kući, Donjem Stupnju zaselak Radmanovci, Donjem Zleginju prema Butunjcima, Gornjem Zleginju prema Rajkovićima, Ploči zaselak Čeljići, Laćisled 1 prema Groblju i Laćisled 2 zaselak Vuletići. Stanovnici Laćisleda su zadovoljni sa urbanizacijom ovog sela. Urađeno je mnogo, znači od glavnog puta regionalnog do trotoara u dužini od 2 km i do zaseoka i uličica po selu u Laćisledu. Što se tiče, ovde nalazimo se na putu prema Groblju u dužini od 850 metara biće ugrađen asfalt, tako da što se tiče Laćisleda mi privodimo kraju skoro u svakom zaseoku asfaltiranja. Imamo još nešto malo što nam je ostalo, ali nadamo se i to u skoro vreme da ćemo i to uraditi. Kad budemo to priveli kraju, evo i sada počinje, radimo na tome da dobijemo zdravu pijaću vodu i mislim da će radovi uskoro da počnu, tako da idemo jedno po jedno i ono što je obećano, to i evo ispunjava se i radi se i tako. Mi smo zadovoljni sa predsjednikom Jugoslavom Stajkovcem, sa dosadašnjom izgradnjom puteva i nadamo se da ćemo i dalje biti izgradnje u donjem delu sela, jer je ostalo nekoliko zaseoka u donjem delu sela. Nadamo se da će u godinu, dve dobiti puteve i vodu. Mi smo zahvalni Jugi na dosadašnjoj saradnji i nadamo se da ćemo i dalje sarađivati u punoj izgradnji. Mi smo zadovoljni, znači, ovim delom radova, znači sve što je do sada od opštine, od strane opštine, znači predsjednika Jugoslava Stajkovca obećano, znači deo po deo je ispunjen, znači i dalje se radi, znači i dalje će biti radovi i to, tako da smo prezadovoljni, znači, sa saradnjom i uopšte što se radi u selu i to. Da li ste čuli da se ravnomerno radi i u donjem i u gornjem delu Župa, u celoj Župi, da je Župa jedno veliko gradilište? Da, u svakom slučaju, znači svuda se radi podjednako, znači sve se to ide deo po deo. Ne može se, znači, da dobije svako ono, znači, iste godine. Ide se svake godine, se radi po nešto, znači, tako da se nadamo da će i u daljem, znači, toku da se završi sve to i da budemo prezadovoljni, znači, sa time. Pored toga što je Župa poznata po dobrim vinarima i vinogradarima, poznata je i po dobrim proizvođačima malina. Maline su vrhunskog kvaliteta u Župi. Tim povodom, po 6. put, već po tradiciji, u mesnoj zajednici Pleš u organizaciji Kulturno-prosvetne zajednice Župa, a pod pokroviteljstvom opštine Aleksandrovac, od 12. do 14. jula održani su Dani maline. Manifestacija koja ima zadatak da afirmiše jednu veoma značajnu granu poljoprivrede na teritoriji opštine Aleksandrovac. Zato je ove godine manifestacija proširena na ceo Rasinski okrug, jer su učestvovale i opštine Brus i Ćićevac. Sve je počelo 12. jula turnirom u malom fudbalu za mlađe kategorije, a centralni događaj održan je 14. jula. Najpre svetom liturgijom u porti manastira Svetih Besrebrenika Kozmi i Damjana u Plešu, a nakon toga prigodnim programom koji su pripremile mesne zajednice Boturić Kud Rasina i mesna zajednica Pleš. Program je nastavljen u večernjim satima izložbom poljoprivrednih proizvoda. Učestvovalo je oko 30 izlagača malina i proizvoda od maline, sokova, džemova, vina, likera, gde su se vredni malinari zaista potrudili da manifestacija uspe, jer su izloženi proizvodi vrhunskog kvaliteta. Za svoj doprinos i rad uručene su im zahvalnice. Lepotice u kupoj kubela, malino, lozo moga sela. O pretrotanu biljko najmilija, miris tvoj ploda dušu mi opija. Tad se zacrvene sva naša polja, malino lozo, ljubavi moja. Program je nastavljen u večernjim satima finalnom utakmicom između OFK Piksi i mesne zajednice Pleš. Pobedio je OFK Piksi, ali je rezultat bio u drugom planu, važno je bilo druženje. Pobednicima čestitam, takođe i
učesnicima finala, a sada bih zamolio predsjednika Skupštine Tomu Savkovića da vam preda pehare i da vam se obrati. Drugo mesto su osvojila ekipa Rose iz Pleša. Prvo mesto je osvojila OFK Pixi iz Aleksandrovca. Pored turnira, veliku pažnju posetilaca privuklo je narodno nadmetanje u nadvlačenju konopca. Prvo mesto osvojila je mesna zajednica Pleš. Manifestaciju je, pored sportskih takmičenja, pratio i bogat kulturno-umetnički program. U prelepom domu kulture u Plešu pred brojnom publikom svoje folklorno umeće prikazali su dragi gosti, Kulturno-umetničko društvo 9. avgust iz Lučine, opština Ćićevac, Kulturno-umetničko društvo Rasina Boturić i mesna zajednica Pleš. Dane maline u Plešu obeležio je bogat program, lepo druženje i dobra organizacija. I za goste i za domaćine ostaće upamćen kao veoma lep kulturni događaj. Saopštenje javnog komunalnog preduzeća Aleksandrovac i apel potrošačima. Poslednjih nekoliko dana uočena je enormna, velika potrošnja vode, naročito na seoskim područjima, što je jasan pokazatelj nenamenske potrošnje. Javno komunalno preduzeće Aleksandrovac apeluje na sve građane da namenski i racionalno koriste vodu kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. U slučaju da se nastavi ovakav trend potrošnje, javno komunalno preduzeće Aleksandrovac će biti prinuđeno da u narednom periodu primeni restrikciju u snabdevanju stanovništva pitkom vodom i organizuje kontrolu namenske potrošnje vode. Obaveštavamo građane da će se u periodu jul-septembar primenjivati desetostruko veće cene za utrošenu vodu preko važećih normativa potrošnje. Kontrolu nenamenske potrošnje vode vršit će pored radnika javnog komunalnog preduzeća i opštinska inspekcija u saradnji sa policijom, a u slučaju ekstremno velike potrošnje vode vršit će se privremeno isključenje sa vodovoda i do 90 dana. Takođe vas obaveštavamo da svaka intervencija na objektima vodovoda, šahte, ventila od strane neovlašćenih lica predstavlja krivično delo i isto će se sankcionisati po zakonu. Posebno se apeluje na privredne subjekte koji poseduju sopstvene izbore vodosnabdevanja da racionalizuju potrošnju vode sa vodovodnog sistema i maksimalno koriste sopstvene izvore. Poštovani potrošači, javno komunalno preduzeće Aleksandrovac obezbeđuje dovoljne količine vode za piće i sanitarno-higijenske potrebe, a samo vaše nenamensko korišćenje vode, polivanje malinjaka, kupina i ostalih poljoprivrednih kultura stvara probleme u vodosnabdevanju, vama i našem preduzeću, kaže se u saopštenju javnog komunalnog preduzeća Aleksandrovac. Apel Srbija šuma, s obzirom na ekstremno visoke temperature i sušni period, a takođe i na početak sezonskih žetvenih radova, Srbija šume upućuju apel stanovništvu na mere opreza i opasnost od izbijanja šumskih požara. Srbija šume će pojačati aktivnosti na terenu kako bi na vreme reagovali i sprečili izbijanje požara. Da je srednja škola Sveti Trifun sve aktuelnija, potvrđuju podaci u upisu, a dom učenika je popunjen. Inače, iz ove škole izašla su imena današnjih profesora na fakultetima, naučnih radnika, ljudi svih profesija i ostala je elitna. O tome kako je protekao upis razgovarali smo sa direktorom škole Brankom Rajčićem.
Ove godine upisujemo 7 odeljenja, 210 učenika, od toga smo upisali u gimnaziju od 60 koliko smo tražili, 59 učenika, u području rada poljoprivreda, proizvodnje i prerada hrane, poljoprivredni tehničar 30 učenika smo tražili, 30 učenika je upisano, vinogradar, vinar 30 učenika, 15 učenika upisano, znači to odeljenje je priznato sa 15 učenika, prehrambeni tehničar 30 učenika, 30 učenika znači je upisano, proizvođač u trećem stepenu, proizvođač prehrambenih proizvoda od 30 učenika, odnosno pošto imamo 2 učenika po IOP-u, od 24 učenika, 20 učenika, znači još 4 slobodna mesta imamo u ovom području rada, kao što imamo 15 slobodnih mesta u području rada vinogradar vinar. I područje rada mašinstva i obrada metala, mašinski i tehničar za kompjutersko konstruisanje, 30 učenika, znači 30 je upisano. Znači, ostalo nam je nekih 19 slobodnih mesta, vidjet ćemo u drugom upisnom krugu, mahom to su deca koja su u Kruševcu, koja ima negde oko 40 učenika koji nisu odradili završni ispit, pa nadamo se da će neko da dođe možda i kod nas. Ono što je najvažnije je da sva odeljenja su priznata i da možemo normalno da radimo od 1. septembra. Kakva je situacija kad je u pitanju učenički dom? Pa učenički dom ove godine upisuje kao i ovih godina, znači prima 60 učenika, trenutno znači imamo prijavljenih 62, zbog pravila koje su predviđena, trenutno znači je na spisku je 54 učenika, a njih 8 su van crte, 6 učenika će biti, odnosno 6 stanara doma će biti primljeno u avgustu mesecu u drugom upisnom roku. Koliko mogu da procenim i vi kao direktor ste zadovoljni ipak? Pa ja sam zadovoljan jer najvažnije znači da imamo svi posao i da imamo sasvim dovoljan broj učenika da popunimo i učenički dom i normalno sva odeljenja, svih 7 odeljenja u našoj školi. U Mitrovom Polju se već po tradiciji organizuje odbojkaški kamp, na kome učestvuju mladi talenti iz cele zemlje i inostranstva. Kamp je internacionalnog karaktera i na njemu učestvuju odbojkaši pored naših i odbojkaši iz drugih zemalja. Već se tradicionalno organizuju odmaralištu Crvenog krsta koji sportistima pruža idealne uslove za treninge i rekreaciju. Učešće je kao i uvek masovno, a o tome govori podatak da se na ovom mestu nalazi preko 100 mališana, mladih talenata koji imaju želju da jednog dana postanu poznati odbojkaši. Kamp je organizovan pod stručnim rukovodstvom poznatih trenera. Čim smo ovde 11. godina, to znači da su uslovi odlični za organizaciju ovog kampa i nismo hteli ni da menjamo, ostali smo ovde, imamo dece iz svih gradova i pojavili se dece iz inostranstva, dolaze u drugoj smeni dece iz Kuvajta, srpska deca iz Kuvajta koji tamo živi, koji su tamo rođena, tako da će biti ovde poletni 10 dana. Imamo igrače iz Rumunije, iz Beča, naše dete iz Beča, i dosta iz Kraljeva, iz Kragujevca, Niša, Novog Sada, Beograda, skoro svih gradova iz Srbije. Što se tiče rada, radimo ovde na 3 otvorena terena i 3 terena na pesku. Imali smo turnir u Aleksandrovcu jedan dan, van trenerske aktivnosti imali smo izbor za misiju mistera kampa sinoć i dosta nekih žurkica, rođendana, tako da smo ispunili plan koji smo planirali na početku smene. Vrlo brzo je prošla prva smena, danas se završava, sutra već počinje druga smena i nadam se da će još dugo da traje ovaj kamp. Deca su zadovoljna stvarno ovom klimom i ovim ambijentom okolo kampa, druže se lepo i posle treninga ovde oko reke i oko ovih objekata su aktivni, tako da ovaj kamp živi 24 sata. 11. godina već kako trajemo, 11 godina sam tu i sama činjenica da smo ovde 11 godina dovoljno govori koliko smo mi zadovoljni sa ambijentom koji nas ovde čeka, a činjenica da 11 godina trajemo kao kamp govori koliko vredimo, kakav kvalitet nudimo, jer smo dobili u toliko vremena poverenja i roditelja i dece da dolaze u Mitrovo Polje. Podsjetit ću da na ovom kampu za ovih 11 godina je bio preko 1000 polaznika iz svih krajeva Srbije i iz inostranstva. I ove godine kamp ima međunarodni karakter, s obzirom da je u prvoj smeni na njemu 2 polaznika, jedan iz Rumunije, jedan iz Austrije, a u drugoj smeni imamo i decu iz Republike Srpske i iz Kuvajta, tako da zaista smo jako zadovoljni i srećni što ta deca dolaze, što upoznaju ovaj kraj. Sada je to već postalo jako popularno, veliki broj ljudi dolazi, veliki broj prijatelja, sponzora, to se i ovde vidi, tako da smo zadovoljni, nemamo ni jedan razlog da ne budemo zadovoljni, nema ni jedan razlog da ovo ne traje i narednih još decenija.
Utisci sa kampa su više nego povoljni. U prilog govori činjenica da su pojedini odbojkaši učesnici kampa već više godina. Jako sam zadovoljna uslovima ovde sam već 3. put. Najviše mi se sviđaju turniri na pesku, to što imamo treninge svaki dan. Da li ćeš doći ponovo? Doći ću i sledeće godine. Koji su tvoji planovi dalje kad je u pitanju sport? Pa da nastavim da treniram, da se trudim, da posećam kampove i tako. Šta ti se najviše dopada u Mitrovom Polju? Najviše mi se sviđaju treninzi, super su treneri, turniri su dobro organizovani i tako. A uslovi? Uslovi su super, imamo odličnu hranu, bazene, tereni su dobri. Ja sam Filip Grbović, imam 15 godina i dolazim iz Kraljeva. Prvi put sam na ovom kampu u Mitrovom Polju. Sviđa mi se i uslovi, sviđa mi se treneri, rade veoma fino. U slobodno vreme iskorišćavamo sve što su nam priuštili, to su beach tereni na pesku, bazen, imamo i obavezan odmor, hrana je u redu, ambijent je super sređen, zadovoljan sam svim i planiram da dođem i sledeće godine. Smeštaj? Smeštaj je isto odličan. Planiram isto da nastavim dalje da se treniram ozbiljno odbojkom, možda i da dođem, da doguram do reprezentacije i dalje da idem. Uz treninge sve se postiže. Još jednom se potvrdilo da su uslovi u odmaralištu Najviše mi se sviđaju turniri na pesku, to što imamo treninge svaki dan. Da li ćeš doći ponovo? Doći ću i sledeće godine. Koji su tvoji planovi dalje kad je u pitanju sport? Pa da nastavim da treniram, da se trudim, da posećam kampove i tako. Šta ti se najviše dopada u Mitrovom Polju? Najviše mi se sviđaju treninzi, super su treneri, turniri su dobro organizovani i tako. A uslovi? Uslovi su super, imamo odličnu hranu, bazene, tereni su dobri. Ja sam Filip Grbović, imam 15 godina i dolazim iz Kraljeva. Prvi put sam na ovom kampu u Mitrovom Polju. Sviđa mi se i uslovi, sviđa mi se treneri, rade veoma fino. U slobodno vreme iskorišćavamo sve što su nam priuštili, to su beach tereni na pesku, bazen, imamo i obavezan odmor, hrana je u redu, ambijent je super sređen, zadovoljan sam svim i planiram da dođem i sledeće godine. Smeštaj? Smeštaj je isto odličan. Planiram isto da nastavim dalje da se treniram ozbiljno odbojkom, možda i da dođem, da doguram do reprezentacije i dalje da idem. Uz treninge sve se postiže. Još jednom se potvrdilo da su uslovi u odmaralištu. Najviše mi se sviđaju turniri na pesku, to što imamo treninge svaki dan. Da li ćeš doći ponovo? Doći ću i sledeće godine. Koji su tvoji planovi dalje kad je u pitanju sport? Pa da nastavim da treniram, da se trudim, da posećam kampove i tako. Šta ti se najviše dopada u Mitrovom Polju? Najviše mi se sviđaju treninzi, super su treneri, turniri su dobro organizovani i tako. A uslovi? Uslovi su super, imamo